ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоъоти навидро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз манзури шумо менамоем. имрӯз душанбе 16 майи соли 2022 мелодӣ аст. дар студия бо шумо афзал босолиев. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дар шаҳри хуҷанд беш аз 25 000 нафар дар дави миллӣ иштирок намуданд. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар вилояти суғд аз ноҳияи ашт оғоз гардид. дар хона музеи эргашбойбача маҳфили илми адабӣ таҳти унвони навои ҷон доир шуд. бар асари содир шудани 400-уми нақлиётӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои панҷакен ва истаравшан 6 нафар ба ҳалокат расиданд. дар натиҷаи сӯхтори шадид дар як бинои корӣ дар деҳлии нав 27 нафар фавтиданд. муштзанбонии тоҷик шоира зулқайнарова дар даври ҳаштагниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба бокс бо варчигири кореягӣ ба ринг баромад. субҳи рӯзи 15 май дар тамоми шаҳру навоҳии вилояти суғд чорабинии варзиши дави миллӣ баргузор гардид. аз ҷумла дар маркази вилоят шаҳри хуҷа низ зиёда аз 25 000 нафар сокинони касбу кори гуногун дар ин чорабинии варзишӣ фаъолона иштирок намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши аввалини барнома. дар дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ зиёда аз 25 000 нафар сокинону варзишгарон ширкат варзиданд. ин чорабинии варзишӣ соати 7 субҳ оғоз гардида он тавассути хиёбони ба номи Раҳимҷалил ва пули ҷашнӣ то хиёбони ба номи Раҳмон Набиев ҷараён гирифт. лозим ба ёдоварист ки дави миллӣ аз соли 2007 инҷониб дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузаронида шуда, ҳадаф аз роҳандозии ин иқдом оммавигардонии варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонӣ маҳсуб меёбад. баргузор намудани ин гуна чорабиниҳои оммавӣ аз таваҷҷуҳу дастгириҳои доимии давлату ҳукумат нисбат ба рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дарак медиҳад. бояд қайд намуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд наздик 3000 иншооти гуногуни варзишӣ фаъолият дошта, бо дастгириҳои роҳбарияти вилоят дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ҳамасола даҳҳо иншооти нав аз қибли майдончаҳои варзишӣ ва толорҳои машқу тамрин бунёду ба истифода дода мешаванд ва сокинон аз он васеъ истифода мебаранд. чорабинии дави миллӣ наздик 40 дақиқа идома ёфта, иштирокчиёни он тавассути хиёбони ба номи Раҳимҷалил ва пули ҷашнӣ то хиёбони ба номи Раҳмон Набиев ҳаракат намуда байни ҳам барои ишғол намудани ҷойҳои ифтихорӣ сабқат карданд. сипас дар майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама сарҷамъ омаданд. муовини аввали раиси вилоят Хол Ҳайдар ҳозиринро ба муносибати рӯзи ҷавонон аз номи раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода табрик намуд ва намояндагони мақомотҳои қудратӣ ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони донишгоҳҳои олӣ ва муассисаҳои миёнаи касбӣ, ташкилоту муассисаҳо барои иштироки фаъолона тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд тақдим карда шуд. ҳамчунин сокиноне ки дар чорабинии варзишии дави миллӣ ва велосипедронии аввалин шуда ба марр расиданд, бо тӯҳфа сарфароз гардиданд. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар вилояти суғд аз ноҳияи ашт оғоз гардид. дар рафти ин чорабинии муҳими фарҳангӣ ки соли ҷорӣ ба муносибати ҷашни 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад, беш аз 50 нафар довталабон ширкат намуда истеъдоди худро нишон доданд. дар қасри фарҳанги ноҳияи ашт даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. дар озмун наздик 50 нафар иштирокчиён аз синни 8 то 50 сола ки аз ҳама гӯшаву канори ноҳия гирд омада буданд иштирок карданд. мувофиқи шартҳои озмун довталабон аз рӯи 2 номинатсия сарояндагӣ ва навозандагӣ ки ҳар яке аз 3 жанр иборат аст ҳунарнамоӣ карданд.
من امروز در ناحیه اش در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من اشتراک نموده از ژانر اکادمی جای یکم را اشغال کردم. من شاد از آن هستم، خرسند از آن هستم که امروز جای یکم را گرفتم. امروز در ناحیه اش آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من شده گذشت. در آن 50 نفر یعنی اشتراکچی بودند. ژانرهای اکادمی، استرادی، انانوی اشتراک کردند. در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من یک چند نفر اشتراکچیان جای نمایان را اشغال کرده و دور ولایتی را خط گرفتند. масъулини бахши фарҳанги ноҳия иброз доштанд ки ҳадафи озмуни мазкур ҷалби ҳарчи бештари ҷавонону наврасон ба омӯзиши созҳои милливу санъати сарояндагӣ ва дарёфти истеъдодҳои ҷавон равона гардида ин гуна чорабиниҳо ҷиҳати баланд бардоштани мақому маҳорати касбию дарёфти намунаҳои беҳтарини оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ нақши муассир дорад. даври аввали озмун дар ноҳия аз рӯи номинатсияҳои сарояндагӣ ва навозандагӣ гузаронида шуда аъзои ҳакамон ба ҳунарнамоӣ ҳар як довталабон баҳои сазовор доданд. боиси ифтихор аст ки аз тарафи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон тоҷикистон ватани азизи ман пешкаш гардида чун анъана ҳар сол ин озмун барпо мегардад. мана имсол аввалин шуда дар ноҳияи ашт худи ҳамин рӯз яъне ки таҷлил гардид озмун барпо гардид ки ман мадалӣ ҳамчун корманди бахши фарҳанги ноҳияи ашт ҷои сазоворро яъне ки аз жанри анъанавӣ ҷои аввалро сазовор гардида ба давраи вилоятӣ рохат гирифтам. хотиррасон мекунем ки баҳри дар сатҳи зарурӣ ҷараён гирифтани озмуни ҷумҳуривии тоҷикистон ватани азизи ман аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 2.5 миллион сомонӣ маблағ ҷудо гардида соли ҷорӣ он ба муносибати ҷашни 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад. озмун аз 3 давр иборат буда ҷамъбасти он моҳи ноябри соли ҷорӣ дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе сурат мегирад. ҳамин тавр даври аввали озмуни ҷумҳуривии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи ашт ба охир расид ва дар асоси ҳолҳои ба даст оварда ғолибон барои иштирок дар даври вилоятии озмун рохат гирифтанд. гузориши фарзона ҳодибоева, валиҷон дӯстматов, Азия. дар хонамузеи эргаш бойбачаи шаҳри хуҷанд маҳфили илми адабӣ таҳти унвони навои ҷон баргузор гардид. дар ин маҳфил аҳли илму адаб, олимону муҳаққиқон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ва дӯстдорони санъати волои мусиқии тоҷик 6 мақом иштирок намуданд. масъулин ният доранд ки минбаъд низ чунин чорабиниҳоро пайваста ташкил намоянд. ба муносибати рӯзи 6 мақом дар хонамузеи эргаш бойбачаи шаҳри хуҷанд маҳфили илми адабӣ таҳти унвони навои ҷон баргузор гардид. дар маҳфил аҳли илму адаб, олимону муҳаққиқон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ва дӯстдорони санъати волои мусиқии тоҷик 6 мақом ширкат намуданд. дар оғоз меҳмонон хонамузеи эргаш бойбачаро пас аз таъмиру таҷдид тамошо карданд. ба онҳо дар бораи нақшу нигори хонаҳо маълумоти муфассал дода шуд. шакли аввалаш бар ҳама чиз исос. Инобарон мо пайхас кунем агар ҳамин тамоми нақшҳо бисёр ба дараҷаи олӣ якташ аз дигараш фарқ мекунад. дар алоҳидагӣ ҳам санъати баланди наққошӣ, ҳам санъати баланди гачкорӣ. бояд гуфт ки маҳфили навои ҷон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд доир гашта, дар он сарояндагони шинохтаи вилоят аз ганҷинаи 6 мақом ва эҷодиёти бузургони санъати тоҷик сурудҳо сароиданд. ҳамчунин дар рафти маҳфил олимон маъруза намуда, ровиҳо бошанд шеърҳо қироат карданд. масъулин ният доранд ки минбаъд низ чунин маҳфилҳоро доир намуда, дар рушди санъати бебаҳои тоҷик 6 мақом ва ба ин васила эҳё ва нигаҳдошти он саҳм гузоранд. се равияи хониши суруди мусиқии анъанавӣ нишон дода шуд. аз ҷониби муҳаққиқон, олимон, донишмандон хеле баҳои баланд гирифт. мақсади мо аз ташкил кардани чунин барномаи фарҳангӣ як рӯҳияи тозаи илҳом дар як шоми бисёр бо фароғат ки худи маҳфил албатта бегоҳ соати 7 бегоҳ дар як ҳавлӣ баргузор гардид бо тамоми санъати хоси
ҳунарварӣ онҷо ҳунарнамоӣ карда шуд. дар тоҷикистон ба тарғибу такомули шашмақом аҳамияти хоса дода мешавад ва соли 2002 инҷониб сани 12 май ҳамчун рӯзи шашмақом ҷашн гирифта мешавад. соли 2003 бо пешниҳоди тоҷикистон созмони фарҳангии байналмилалии юнеско шашмақомро шоҳкории мероси фарҳанги ғайримоддӣ эълон намуд. шашмақом мусиқии анъанавии мардуми тоҷик буда таърихи қадима дорад. онро ганҷинаи бебаҳои миллат, шоҳасари мусиқии суннатии халқи тоҷик ном мебаранд. خوشتر از ایامیش ایام نیست بام داودی عشقم راشام نیست. این میراث پرغناوت ملی را حفظ کردن وظیفه هر یک فرد صاحب فرهنگ کشور محسوب می‌یابد. افضل بوسلیف، ولی جان دسمتوف، آسیا. دوام روزهای اخیر بر اثر صادر شدن 4 صدمه نقلیاتی در حدود شهر و ناحیه‌های استرافشن و پنجکین 6 نفر به هلاکت رسیده، 2 تن دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. توجه کنید به گزارشی که از طرف دفتر مطبوعات شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق تهیه شده است. نوبسته از چوره‌های اندیشیده شده در دوره 4 ماه و 10 روز سپریگشته سال 2022 در راه‌های نقلیاتگرد حدود ولایت 69 حادثه راه نقلیاتی به قید گرفته شده است که بر اثر آن 40 نفر به هلاکت رسیده، 67 تن دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. مثلا سنه 7 می سال 2022 تخمینا ساعت‌های 02:20 دقیقه راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتی TG 3660 NA02 عثمانوف اسمت امانولویویچ سال تولدش 1959 استقامت کننده دهه سوجینه شهر پنجکین هنگام حرکت در راه جماعت حسنی شهر پنجکین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با قسم قفای واسطه نقلیات تمغه دولان تحت اداره راننده رستموف نعمت جان ایمانقولویچ استقامت کننده شهر پنجکین که در یک سمت حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز عثمانوف اسمت و مسافر او همسرش برهان و توجیه ملی خونه سال تولدش 1962 در جای حادثه و شادیه و مخلیو اسراروفنا استقامت کننده دهه سوجینه شهر پنجکین در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین به هلاکت رسیدند. اینچنین مسافران دیگری او یوربای و مشهور اولغبکونا سال تولدش 1997 و بابای و نیلوفر حیجانونا سال تولدش 1968 استقامت کنندگان دهه سوجینه شهر پنجکین جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین بستری گردیدند. خودی همان روز سنه 7 می سال 2022 تخمینا ساعت‌های 14:30 دقیقه راننده واسطه نقلیات تمغه خوندای پورتر رقم قید دولتی TG 7575 قوقوت 02 شکوری امید سال تولدش 1986 استقامت کننده شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف هنگام حرکت در کیلومتر 237 شورای دوشنبه خوجان چنوق در حدود جماعت دهات زرحلال شهر استراوشان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قفای یدک واسطه نقلیات تمغه من رقم قید دولتی TG 2776 WV03 که به شهروند رحیموف انور رحیمویچ استقامت کننده جماعت دهات رودکی ولایت ختلون تعلق داشته در کنار راست راه می ایستاد برخورده است. در نتیجه مسافر واسطه نقلیات تمغه خوندای پورتر احمدوف توش محمد احمد جانویچ سال تولدش 1996 استقامت کننده جماعت دهات گلخانه ناحیه جبار رسولوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته و بیمارخانه مرکزی شهر استراوشان بستری گردیده در بیمارخانه مذکور به هلاکت رسیده است. یا خود سنه 8 می سال 2022 تخمینا ساعت‌های 18:00 راننده واسطه نقلیات تمغه روان امیروف عبدالکریم سلیمانویچ زاده و استقامت کننده جمهوری قزاقستان
ҳангоми ҳаракат дар километри 110 роҳи нақлиётгарди айни Панҷакент дар ҳудуди шаҳраки саразми шаҳри Панҷакент бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавонистад, дучархарон Султонов Ӯлмас Мардонқулович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи деҳаи саразми шаҳри Панҷакент ки аз канори рост ба чапи роҳ убур мекард пахш намудааст. дар натиҷа дучархарон Султонов Ӯлмас аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ё худ санаи 9 майи соли 2022 тахминан соатҳои 11:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Турсунов Шавкатҷон Маҳмудович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи кӯчӣ ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Бӯстон ҳангоми ҳаракат дар километри 240 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри Равшан аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қисми қафои дучархаи тамғаи скутер ки ба шаҳрванд Шерматов Нурилло Маҳмадҷонович соли таваллудаи 2001 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёвои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бархӯрдааст. дар натиҷа скутерон Шерматов Нурилло аз ҷароҳатҳои вазини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. оиди ҳодисаҳои мазкур аз тарафи шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда. барои муайян намудани сабабу омилҳои ба он мушоҳидаткунанда тафтишоти пешакӣ идома дорад. аз ин хотир роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ аз кулли ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш ва талаб менамояд ҳангоми нишастан сари чамбараки воситаҳои нақлиёт бениҳоят бодиққату эҳтиёткор буда ба талаботи қоидаҳои ҳаракат даро қатъиян риоя намоянд ва ҳеҷ гоҳ сурати ҳаракатро аз меъёри муайяншуда зиёд накунанд, зеро суратафзоӣ паёмадҳои нохушро дар пай дошта метавонад. боқӣ ба ҳама роҳи сафеду бехатар ва ҳаёти тинҷу осоиштаро таманно дорем. дар натиҷаи сӯхтори шадид дар як бинои корӣ дар деҳлии нав 27 нафар ба ҳалокат расида, 12 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. доир ба ин ва дигар хабарҳои хориҷӣ ҳамкорамон Рамзия Ҷӯраева бо истифода аз шабакаи Евронюс ва дигар сомонаҳо иттилои бештар медиҳад. дар мағозаи Буффало дар Нью-Йорк тирандозӣ ба амал омад ки дар натиҷа 10 нафар аксаран афроамриқоиҳо кушта шуда, 3 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. фарзияи ҷиноят бар асоси нафрат, ифротгароӣ ва наҷотпарастӣ баррасӣ мешавад. президенти Амрико Ҷо Байден бо изҳори ҳамдардӣ ба хонаводаи қурбониён ин ҳодисаро як зуҳури терроризми дохилӣ номид. гумонбар боздошт ва ба полис таслим шудааст. доститонии Нью-Йорк ӯро дар куштори дараҷаи аввал айбдор кард. барои ин дар қонун ҷазо то ҳабси абад бидуни ҳуқуқи шартан аз озодӣ пешбинӣ шудааст. гуфта мешавад ки қаблан тирандоз дар як изҳороти наҷотпарастона дар интернет ангезаҳои ин амали худро баён кардааст. шабакаи иҷтимоии Твит ки дар он тирпаронӣ дар Буффало мустақиман пахш шудааст, гуфт ки аккаунти ӯро маслуд кардааст ва ваъда дод ки барои пешгирӣ аз паҳн шудани сабт тамоми чораҳоро меандешад. дар натиҷаи сӯхтори шадид дар як бинои корӣ дар деҳлии нав 27 нафар ба ҳалокат расида, 12 нафари дигар ҷароҳати вазнин бардоштанд. сӯхтор дар як идора воқеъ дар ошёнаи якум сар зад. сӯхтор танҳо пас аз 5 соати омадани дастаҳои аввалини оташнишонӣ хомӯш карда шуд. соҳиби маркази тиҷоратӣ мавриди ҷустуҷӯ қарор гирифта, хадамоти изтирорӣ мегӯянд ки дар бино қоидаҳои бехатарии сӯхтор дағалона вайрон шудааст. мақомоти Шанхай эълон карданд ки марҳила ба марҳила маҳдудиятҳои зидди ковид дар шаҳр бекор карда шуда, то охири моҳи июн мардум ба ҳаёти муқаррарӣ бармегарданд. дар ин давра карантин аз маҷмӯъаҳои истиқоматӣ ки дар 2 ҳафтаи охир ягон ҳолати гирифторӣ ба COVID-19 ошкор нашудааст, тадриҷан бардошта мешавад. ба гуфти ноиби шаҳрдори Шанхай Зонгмин, ҳадаф то охири моҳи май ба таври қобили мулоҳиза коҳиш додани шумории сироятҳои нав аст. шаҳр бо 26 миллион нафар аҳолӣ аз аввали апрел комилан ҷудо карда шуда, баъзе минтақаҳо дар нимаи моҳи март дар локдаун қарор гирифта буданд. тақрибан 38 000 кормандони тиб аз дигар қисматҳои Чин барои кӯмак ба Шанхай фиристода шуданд. дар баробари ин сокинон давра ба давра аз норасоии маводи ғизоӣ шикоят карда, эътирозҳои хонагӣ ташкил намуданд ва як қисми дигар бо полис задухӯрд карданд. гирифти пурраи моҳро асосан сокинони Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ мушоҳида карданд. марҳилаҳои қисман дар Африқо, Аврупо ва Ховари Миёна ба назар расиданд, аммо Аляска, Австралия ва Осиё аз ҷумла Русия аз ин намоиши осмонӣ маҳрум шуданд. ин яке аз тӯлонитарин гирифти пурраи моҳ дар ин 10 сола ва аввалин ба истилоҳ моҳи хунини сол буд. давомнокии умумии гирифти моҳ беш аз 5 соат давом кард ва фазаи умумии он, яъне ҳангоми пурра дар сояи замин мондани моҳ 1 соату 24 дақиқа
طول کشید. گرفت نوبتی پوره ماه در سال جاری 8 نوامبر به عمل می آید. مشتزنبانی تاجیک شاعره زولقینرова در دور 8 نهایی چمپیونات جهان اوید با بوکس با ورزشکاری کره جنوبی به رینگ برآمد. این لحظه باشد به توجه شما بینندگان گرامی نویگری های عالمی ورزش پیشکش کرده می شود. دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان اوید به فوتبال تحت راهبری زینالدین رحیمов چمپیونات اساسی فوتبال آسیای مرکزی را که در شهر دوشنبه جریان دارد با غلبه آغاز کرد. در دور دوم مسابقه دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان همسالان خود از قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب نمود. گل‌ها را مسرور غفورов از پنالتی و شرافکان سیدов به نشان رسانیدند. در بازی دیگر دور دوم چمپیونات کاف 2022 دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله ازبکستان دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله افغانستان را با حساب کلان 6-0 شکست داد. یادآور میشیم که بازی‌های دور نوبتی 16 می دایر میشوند. در این روز دسته‌های منتخب نورسانی ایران با قرغیزستان و تاجیکستان با افغانستان با هم رقابت میکنند. خاطر رسانی میشیم که چمپیونات از روی سیستمی دوری در یک دور برگزار میشود. مشتزنبانوی تاجیک شاعره زولقینرова که در وزن تا 63 کیلو برآمد میکند در دور 8 نهایی چمپیونات جهان اوید با بوکس با ورزشکاری کره جنوبی چونخی دونگ به رینگ برآمد. شاعره 27 ساله توانست در این نیروی سنجی با یک مهارت بلند حریف 20 ساله خود را ناکام سازد. رقابت با قرار داوران با حساب 3-0 به فایده شاعره جنبست گردید. اکنون ورزشکار بانوی ما به دور 4 نهایی برآمد و 16 می با رقیب نوبتی خود وارد میدان نبرد خواهد شد. دسته‌های سورو کمپانی شهر دوشنبه و سپری شهر خوجند برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان اوید به فوتزال با هم رقابت کردند. و آخری دسته‌ها در شهر دوشنبه دایر گردیده با نتیجه 4-2 به فایده دوشنبهگی‌ها به آخر رسید. گل‌ها را در هیئت دسته‌ها ادریس یورов، فیضلی سردارов، محسن محمدزاده 2 مرتبه و عبدالصمد رحیمov 2 مرتبه مربوط نام خویش کردند. 4 دقیقه و 31 ثانیه لازم آمد تا جوان کلمبیایی رکورد نو گذارد. این لحظه باشد بخش رکوردها منظور شماست. آنگل آلوارادو از کلمبیا توانست در طول 4 دقیقه و 31 ثانیه 3 کوبیک روبیک را دور زنانیده آنها را در یک رنگ قرار دهد. این جوان 19 ساله 1 اپریل سال جاری در شهر بوگوتای کلمبیا رکورد نو گذاشت. آنگل برای نائل شدن به این دستاورد با خود رقابت کرد زیرا او ماه می سال گذشته رکورد نخستین خود را گذاشته بود. آن وقت آنگل این عمل را در طول 4 دقیقه و 52 از 43 ثانیه انجام داد. جوان برای به دست آوردن رکورد اولین خود 2 سال تمرین کرد. مانع اول این فهمیدن آن بود که چگونه یک مکعب را هنگام دور زنانیدن حل کردن امکان پذیر است. برای او 5 ماه وقت لازم آمد. پس از آن که آنگل این مهارت را از خود کرد باز چند کوبی دیگر را علاوه نمود. این عملی در نظر عادی در اصل مهارت و تمرکز بیشتر را طلب میکند. در نتیجه جوان کلمبیایی توانست رکورد قبلی خود را شکسته رکورد نو گذارد. اینک بینندگان گرامی در آخر برنامه با وضع آب و هوا برای پگاه شناخت شوید. از روی معلومات آب و هوا سنجان پگاه در مرکز ولایت شهر خوجند هوای تغییریابنده در نظر است. حرارت روزانه 29-32 و شبانه 22-26 درجه گرم خواهد شد. شمال از سمت شمال و غرب 2-5 متر در هر ثانیه می‌وزد. تا رسیدن خبرهای نو در همین جا برنامه اطلاعاتی نوید را به انتها میرسونیم. تنصیحاتی و خانوادگی شما بینندگان ارجمند تمنای همیشگی ماست خیر آباد باشید و با برنامه‌های سیمایی عزیز بمانید.